Ndi NEH Dzivhani Bono, ndi bva Tshikweta tsini na Makwarela. Ndi visual artist. Ndi a drawer nga pensela, ndi drawer nga pen, ndi drawer nga dzi na zwithu zwi no pfi dzi oil pastels. Heyi ndi iṅwe ya dzi paintings dzanga ine nda khou i shuma zwa zwino. Ndi khou shumisa acrylic paint ine ndo i wana henefha, ndi vha ndi khou wanala Art Centre, Arts and Culture Thohoyandou. So ndi tshi thoma zwa art ndo thoma nga 2022, ndi tshi vhona muṅwe muthu anga khou ḓirowa mapopai khireshe, and then nda vha ndi khou humbula uri nṋe na nṋe hezwi zwithu ndi sokou tou vhona ungari ndi nga zwi ita. Nda ya nda mu vhudzisa houḽa muthu anga, hezwi zwithu ni khou zwi itisa hani, ni vha ni khou shumisa mini, a nṱalutshedza. Then after that nda vha ndi khou ita research nga maanḓa nga art ngori nda ndi khou zwi funesa nga maanḓa. Nda wana fhethu fhano hu no pfi Art Centre hune ri vha ri fhasi ha vho Mainganye. Then nda ḓa nda thoma u guda fhano, ndi tshi guda nṋe ndo vha ndi muthu ane ndi tou ḓi ḓirowela mapopai fhedzi. Ndi tshi guda vho Mainganye vha ngudisa u bva 2022 u swika na zwino ndi tshi kha ḓi guda fhano u swikisela ndi tshi swika hafha. Na henefha ndi khou pfha uri a thi thu swika hune nda khou pfha uri ndi artist ine nda nga ri ndo swikelela hune nda khou ṱoḓa hone, ndi kha ḓi guda ndi tshi ya phanḓa. So challenge ine nda ṱangana nayo kha art ndi uri vhathu vhanzhi zwi a vha konḓela u zwi ṱanganedza uri muthu u a kona u tshila nga art, muthu u a kona uri career yawe ndi art. Zwi a konḓela vhathu vhanzhi u ṱanganedza hezwo zwithu zwo raloho. Then futhi iṅwe challenge nda ṱangana nayo ndi uri hafha Venḓa zwi a konḓa uri ni tou wana uri vhathu vho ḓa vho kuvhangana vho ḓo ṱalela uri mugede u khou ita art, u khou drawer, u khou painter, zwi khou tshimbila. Zwi wanalesa kha makhuwa. Then mara zwine nda zwi takalelesa nga art ndi uri art ndi tou i funa, zwo ri hani hani ndi nga si ḓivhe, mara art ndi tou i funa nga mbilu yanga yoṱhe. And then ndi nga takalela if hu na muthu ane a nga kona u thusa nga material ngauri material ine shumisa kha art yo ḓala, ende vhunzhi hazwo zwi khou ṱoḓesa tshelede nnzhi nga maanḓa. Ndi wanala kha Facebook, ndi pfi Bono Dzivhani. Kha TikTok ndi pfi Bono Dzivhani, and then namba dzanga dzi ri 071 384 8275. Thank you.